Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Let's get into the rumble. Hey, Donald Trump on the China president. Hey, it's Yato. I go to the Guyansu. Sanya obiko utu wafu munasi ya deka sama udin pamudano. Sara so de yareka komona mano tunsema. China fooding pamuda. Hey, Donald Trump akasa. Donald Trump akaso. Donald Trump say, "Nebi asafa na ina munyum say ya watanfo kese baako." Ene China na. Yay! Na yare no, ya freno China minus, ya freno komona minus. Moma yanyune ya ho. Wakade tatu se ose China furu wanga ya kira brifu. Wanga ya tiso mampa manasu yesu. Waka sembi ya chirewa wanti. Yari iba yeyi. Mubo ewi asafa na yama nintema. Anka ya buabua ya ho. Okade pesu se. China fu yen kontompo ne namera bafo. Waka antiro kurase kwa miroja mwa kira brifu yote ntampe. Sari pa be 100 wo China na. Omaka se o nipa 3 pe na ewu yey. Ose China fupo. Amumpo. America be sorry biem. America jinane nanso. Na wababa ye jumaden kura peja. America corona sing dada. Yay! China president Jalai. Hey, nibu yafu wamurumushe wa kutukum. Ose na tikwa pai. Na Donald Trump na kachire mi. Tie China president kasa mbabe kachiro. Tie niyo. Yay! Donald Trump tikifun apun. Catching a home oti me who off it's her sama wanti mafo mission opu okachi o si shanti hopuyo hoki chopo mi America who United States who Canada who Donald Trump oh tiki opu mahim sipota chopo mikasa shifu wakadatika sanfo matanta sainta sanfo makana to babo sanfo mana do poyochi oh moideka digibana for the pier santa mana tama ho mi ho sofo sanka nang kom sanfo mandat shintin fan kamo hey ni sofa sofa ma to mi sofa